Hadin ki pau teligi snem wasa ten ichna ya ka Iawmusiang multi-store shopping complex ikam daman iwasa ko dhado gini kisngila. Newan gasngi u MLA ka juai wailat miki shala chiruk wa Commissioner Secretary ka Chnat Finance wa Urban Affairs ka jala u Dr. D.V.J. Kumar hey lang u Executive Engineer ka PWD Building upil huin wagi wiki saheb dahir ka Iawmusiang wa pai yaiman ilong gani ka yung penman yaw. Hadin ini ijan med ha Circuit House da chong ya langi hey lang u DC ka West Giant Hills u BS Solia hey wa da chong perkhat ya ki kam wa ya to wa ka sor juai. Hawaya kalam wa Wyrta hadin kaya lang o wailat miki da ongo. Ikre da sdang ina do ara jaran ru. Wa ikre da man iwathut na do itu ipor. Cuk-cuk da pentip u. Wane liang u kontraktor wa kre khado da sangay sendet u ikre. Wa ikat o pakot cha u wa peten ikre mjuba u. Kat wa kamte da khut kre tender no da kawi. Wa ihayte u niu kontraktor da yale mukot dumau percha ini. Wa hadin ini da randin u niu kontraktor mandadab yaklam yusuk po o. Kamte o wailat miki da ongo wa hadin ini da sngyaw wa emkam usli ye chong tri ki chron hakani ka complex ne bah ikre da sedang ina do ar jan ro wa ye ni da pha asli ha ka IIT Guwahati ne bah ki narot da mangi ki wa da sap sara alun wa emkam utip kamon iman itri yong kini ki chron na mo ka foundation kanang wo tip kamon lai cha phrang ye ni kre hejo ipor da ongo wa emkam wo pentikna wa petenyi chna ya kani ka complex uman iwa changany kadwa kamte emkam wofti benya yelong iman ki yurim kini kichron danga iskemule wade wawan u Dr. Vijay Kumar ni gasngi ye upan kre biang ye idor wa ilud isem heye to wo chna ya kani ka complex wadaw emkam wo chna biang ye ka DPR wa kheiñ sap chwa wo ye usdang biang ikre hagani ka thaw wo Iawmusiang to na do min chwa hadin ke jingwan yang chief minister to da de klam yo to la da yo la dam yo paisa naga central mo na sorkar pedeng yang ile na NLSPR temudi yo penlai wech khamat hadin itu do stang penlai da depsu ile yo kontraktor te hadin te yo idamon kontraktor kre mana damu kontraktor kre hadin wara pha ye ki reminder te dem te karum responsu te cancel liga tender ki yo te khut tender deiwi mana khut tender deiwi te dem te lai do ka case mana lai do ka case last year obanai November ne December te dem te point ya ka jenis yang tu jemut wane liang yo da renew withdraw da te yo sui o se ka balance amount ko mulum bala ka yo te tang wa chwa stang yeng ni ka kre te dem te habi utip ya ka jing scam yong kita ki foundation ne ba da slam na do arjan ru te ka kre te ne te daw da sakut ki da bon gi narot ki da bam sara te ne te daw duk no yu pha ya ka sorwe na NIT Guwahati yo pat ko kat won ka jing scam yong ka ni ka foundation dang ye mo continue na ka tai ye mo ne ba daw depend go ha te ya ka estimate ko raw chna thme ne ba ni de monu mala ra chnai tang wa den wa da perkhat I ne ba ha perkhat ye safety ya ka jing scam yong ki te ki foundation te dem ni te de pha ye ka te ka sorwe te da poi ka ni ka sorwe ka tu yo chna ye final DPR le ka ni ka estimate ko dang thme te dem ni te yo TV skat won ka poisa em kam te ni sia comment na de jing wan yo Dr. Vijay Kumar u Commissioner Secretary of Finance te sia comment ni chi buru jing wan yo jing pai yo ba da yo ile ye ka assurance ko wa yo stang ya kan ni ka ya once yo man yo ye ka te ka final estimate ka bon poi ka amount yo ka